mayam bukhurum jari. Haukiba megi tang ahumdagi thokliba irang asi ngasi fawba tangdu leitana leitri. Hiramasigi matangda ELITETV na akhanana puthokchaba Voice of the People miyam na mityeng taaduna lakli. Ngasi su Voice of the People gi yangkhaibari suba episode ta Manipur gi veteran politician o joina phongdokhiba paudam khra mityeng taminasi. Mejo accord harishida akoigi sidi copy di amdre mejo accord shida adam palle. The question of unification of Mizo inhabited areas of other state to form one administrative unit was raised by the MNF delegation. It was pointed out to them on behalf of the Government of India that Article 3 of the Constitution of India describes procedure in this regard, but that the government cannot make any commitment in this respect. Article 3 the boundary hongdo yun to way abagi procedure p. Adubu government maduda kogi madugi procedure to madu no the assure to bongam di hai. Same thing. Hari wafam je sida soi tori si lal denga aduga RD Fadhan lal khama moi ahumna hari proposal je matam da hari kasagi mijo accord ma si turn down to robo wafam mani adi matakta muksu same time akoi ningjang e Atal Bihari Vajpayee na panba Bharat ki Prime Minister Atal Bihari Vajpayee no kan sometimes he visited Nagaland. Ado Greater Nagaland gi wafam si man hodu kanda akogi Atal Bihari Vajpayee na sodum turn down termi madam di akoi Nagagi inhabited area chakon na gi damukta ai dijangre exactly lefa 900 or 800 crore ai moi paisa akogi pyramid aduga change of the boundary city akoi madudi it is a political akogi solution ni madu akoi yabang am denam yagidi sumaina yagi draba wafam je masi Manipur gi MLA tarana akoi Manipur dagi tokhai tage haiba wafam bi la dagi akoi hujiki hairiba akoi gi Manipur gi ngasi communal class thoi maram di maduna akoi panjagre madudi hairiba akoi gi boundary chain tawgi wafam je masaida Manipur si masidi Bharat ki संविधान सेम दिंगे वांगदा Bharat ki संविधान सेम दिंगे वांगदा Manipur si Bharat the merge तरोगा Manipur merger agreement की मखादा Bharat यावनी Bharat यावरीबा अकोगी Manipur merger agreement की मखादा यावरीबा लम्जे मसीदी Article 363 na hairiba lamsi sokpa ya de haiduna adum protect tawnu thami sambidan haibani sambidan adum haijabani masi mastadi sigi Article 3 gi makha da parliament da piriba sakti jina hairiba aikoi gi Manipur gi merger da yawriba khoi gi lamsi akoi na merge taw matam da we merge under the Manipur merger agreement with our political status, population, territory. Haiba territory share. Mas di ngak tu thami. And aduga amuksu Article 363(1) na. Hairi bo wafam share. Masi court case tawdna akoi si yade na haiba yabagi adhikar ju Article 361 na bar tong thami. Aduga what the remedy provided under the Constitution is madudi
भारत की राष्ट्रपति ना मधुग वाफम लागदी it must be intervened by the President of India and will refer to the Supreme Court. It is the suggested, it is the remedy provided under the provision of the Constitution. Bharat ki Samvidhana hari wafam je masigu wafam lagadi Bharat ki President na intervene tawraga wafam du lokchalaga mado Supreme Court refer tawraga Supreme Court na lefen gadam ne se. It is the Constitution remedy what is provided under the provision of the Constitution. Bharat ki Samvidhana pi na laiba pone. Sumaina waitho oroidaba yaroidoriba yaroidaba wafam ama akoigi Manipur ki MLA tarana akoi Manipur ki akoi tokhai tani haiba wafam do aduna it prabho maduna saunu masak wahendra Manipur ki lan si zilaiba kaunu ki lan si horofam oi masi maduna lan di horofam akoi maru amane na akoi lawe unethical conduct ni haina ai speaker ai action law haina masi aina daga sama 18 May akoi 18 May 23 da thabani akoi da si adugi copy mayam na pambiradi oren sigi reference ki mayam pambiragani madu sida loba agani ai si thamjare re tham sidagi oren mayam reference ki adum lobi odaga aduga loina na Manipur Assembly da Manipur ki MLA waina election commission ki makha da wasak lawraga adugi manung da Manipur Assembly da Bharat ki Samvidhan ki schedule 3 ki makha da Manipur Assembly ki MLA ne na wasak lawraga loina na karigma kanda kanauma mantri singna Bharat ki Samvidhan ki makha da order of office and order of secrecy wasak lawraga Manipur thugai gani Manipur kannaba Manipur semnaba karakpa MLA na Manipur thugai gani haibse masi onthona tawhei daba sin da palhei daba hai daba pora mani aduna mase action lobiyo haidnai I honorable Prime Minister Shri Modi da aina akoi speaker da iro matung da madwai honorable Prime Minister Shri Modi da ICT ji kunmari da ICT ji ibane me 24 May da iba CT se masiki paukum je ngarang khak angon da PM Modi gi lai PM Modi gi ngarang angon da lakpa CT se ai mayam da ongtang pa jage to the Chief Secretary oren si reference lobio kana ni masi amna anoine to the Chief Secretary Government of Manipur ai silai jare aduga date 31st May 2023 da aina ibana 24 May da ibani 31st May gi kulum doida akoi gi PMO office gi mana subject petition of Sri Ojoi Singh Kawa Hudom Laika Imphal West Post Kanchipur Singamai action lawro aduga hairiba lawrib action do madu ngasai moi portal da hai tare masi mawonda thare ai petition do tharga state action lawro for action is appropriate madugi sab chaba appropriate ai ji kari hai dum kang de appropriate chanagadaba action lawro aru reply may be sent to the petitioner aru pakum do petitioner the PO sine harish and copy of the same may be uploaded to the portal aduga ojoida dragas kari the pigiba akoi action lobagi akoi gi kanodo madu portal da thagalaga thamu hai ane makada status of the run can be tracked through internet aduga status after entering hairiba akoi gi sigi wafam je masi sigi portal is to yeng yani hai ana sigi akoi gi copy ja masi mayam akoi gi
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯒꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯔꯛꯏꯕ ꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA सिंधु मधु एप्रोप्रिएट एक्शन लो हाइदना भारत की प्रधानमंत्री ना मणिपुर सरकार दे इरकांदा मेगी तांग कुंठा माथोई दे इग्रे मे जून अदगी मे दगी ना जून जुलाई अगस्त असी दी अगस्त की तांग निपा नी अरोदी हार्डली अबाउट मे दगी मे जून जुलाई अगस्त था any hell about here. What action has been taken by the government? I government da hangi bani. Shri Bharat ki Prime Minister na I koi action lo hai dana I koi ki Manipur government da ngasi dagi tha ani gi mamang da I koi ki action lo hai dana hai gi bado kari action lo bi lag gaya. What is the present progress? Kari action lo bi lag gaya. Shene aduna swai matang da ai hujik ai ngasi ma khoi Manipur gi chief secretary da nahang na hairi ba ai khoi gi prime minister na adagi nawon da hairi ba Manipur government da hairi ba do ma da na kari action lo ge ai chief secretary da ngasi igre adu matung da gi prime minister officer su ai samai na chief secretary da Hoji Baudi, Adum action of the Quay the Pangulite, I Naimadu, I go PMO officers to Congress, Lena, I actually Manipur Assembly the Handaki Laiba Agoski Tang Tarada, High River Privilege Committee is young number. I go on the notice of a Pire Mado. I call Tang Tara the Panga the notice law, adding Mangjona. I Assembly Manipur Assembly Secretary to I must power, I must be great. Shene Aduna, how did Laiba Akogi? Where you film Shida Akogi Barot Sarkar, the Barot ki Prime Minister Opistagi, I excel low Hirakanda, Tha Ani Ahum Hauba, Manipur government, a Karinta hide the gay. Akogi, Karinta Check Mok Log the game Namsan Tamiba. Madugi nungi webo wahan tok tu karino. Kari underlying idea laibage. Kasi sarkar sina adugumba akoge Manipur thugai gen hodba akoge MLA singdo madugi mathakta Bharat ki prime minister ki level lagi maduda appropriate action law hybrid say the check mok law dana hiram sida phamyan laibage art tu karino kari marungino madu Akoi Kangi Assembly gi Akoge official Assembly Secretariat Amazon Speaker na Akoi the Pakum Pibatavane. Kari Marangino Hujibaba Sigumba am serious Wapam Bida Hujibaba Kankatana Tamdibsi Marang Karigino. Atopa Wapam Mother Akoi Mayam the Kambi Madudi Akoi Kana Gumba Akogi government Amada Lady Akogi MLA Party Duna. Party की discipline ना bound तो बने नसीब पावदा हरी बे BJP की MLA की मर्द की MLA मयाम से ना मणिपुर ठुगाई की हाइब कांदा BJP की पार्टी की मैकेई दगी करी मरम की नोय अदु माइन तौरी बनो हाइ ना वाये बाहाय दन था मिची की मसी की मरम करी गिनो अदु ना सिंग बो वापम पुना मक्से मसी ना अगोई होजिक लाइरी बा मणिपुर की चथरी बा इरान लाल जे मसी दा अकोई ngasi laiba sarkar na ngasi gi laiba akoi gi assembly gi level da aduga government gi level da tawri basuna akoi itop tope agenda ma da akoi gi Manipur machet tana gi aron be agenda da thamibra kari tawri bno je akoi miyam da am confused do bo wapum oi aduna miyam punamuk gi government gi mai kai gi amadi akoi gi Assembly की मायके देखिए वाफम जिंगा सिसे दोफम थोए लोइना ना आई वाफम उनका कम जगह अकोई हुजिकी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ MLA ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯟꯗꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯕꯤꯟꯗꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯕꯤꯟꯗꯥ ꯐꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯎꯁꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯎꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯀꯥꯕ MLAꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯅ ꯃꯥ ꯐꯥꯎꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯏꯖꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ आर्टिकल 194 की पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी है मसीदी मणिपुर असेंबली ने तवदब थबक ने मणिपुर असेंबली ने तवदब थबक सिबो थानाना अखोगी पैसन बाहायबसे थानाना होय हाइरि वाफम दुना डिफेमेशन ओरगदी पुलिस ना पाइ याय नत्रगदी मदमा मणिपुर असेंबली की अखोगी जुरिडिक्शन दा पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी की फंक्शन दो भारत की संविधान की पीरी फंक्शन दो मरे को थिंजन बने आइना लवे सोंद असेंबली ना एक्शन लौजन फमजन दंबा सोंदना निमित खुदिंगी मियामना असी अना नंगबा मणिपुर मतममदा सना लेबाक ओहनगनी हारिबा मणिपुर ngasiदी सही बीजेपी की ngasi की रूल असी मखादा सही तरेत की अनि सुबह सही तरेत खुंताकपगी खुंताक लांची सही तरेत खुंताक पाइदो अखोय ngasiदी अवाब नंगी कयाम कुइना अखोय मसी अवाब खांगदगे हाइबदनी मदवाइदा अखोय सब चाबा वारोय सलमा पोरकनबगी लेरिबा अखोयगी भारत सरकारदगी सब चाना अखोय इनिशिएटिव लौदना अखोय वारी साननबा अदुगा सब चाना मदुगी लौफम थोकबा लौखतना अखोय करिगुम कांदा सोइनगिबा लानगिबा पुनमक ngaknarabsu ama oire nakal ani wari sanaraga loisanabagi thawrang ama siguma phiyomsida baro sarkar dagi thuna tahum thoe aina sabchana hujik thamjari bisi kanagumba MLA singdui marukta ayak karigumba akogi yangthiba nuaitaba amagi natti aina thamjari badi भारत की संविधान पीरिबा पार्लियामेंट्री लॉ ने पीरिबा आइन की लेंगाक लोन की साजत की मखादा चथम थोप साजत सिंगदो अदुगी मखादा मणिपुर नौना अखोय मयाम नुंसिनाना अमुक पानबा यानाबी वाखौलनरनी आई कनागुमा अमतदा बायस लेबनती आई सिरी वीरेन तसु आई मौंद नुवाइतब लेते चखिबा MLA सिंगदु जाई नुवाइतबसु लेते अदुबु MLA ओइरगा लेबाकी अंगम मथौ ओइरगा तौफम थोक्तब थबक तौरगा ngakchau tekna miyambu kihallaga अखोय लमदम सिदा शासन तौगनी हाइबा वाखलनदो मदाइददी अखोयन एप्रिशिएट तौब ngamde ai hiram jingji ai thamnabagi ai masai thamjabani Manipur की veteran politician ओजोइना फोंदोखिबा पाउदम खरा मित्येंग तामिना खरबा मतुंगदा ngasi ओइना voice of the people matang asida loisinjare पुंफम सिमक्तदा चैनल सिमक्तदा थोकलिबा थौदोक असिगा मरी लेनना कनाना करी हाइरी हाइबदु मथंगी एपिसोड खंगमिनसी ngasi ओइनादी काइनना बया थंगनिजरी